Kako je striko? Završi video, ja ću vam doći. Kao što svi mogli vidjeti, on je malo predija pogled i 10 ljudi, tamo je Nikša. I evo me za... Tako, čekajte. Tu je kamera. A sad smo uključili kameru koja nije sad telefona. Čekajte, mutam je. Sad okej, vi recite. Ono, u sobi smo. I ako smije doći, čekajte. Aj nek neko dođe. Ovom palcom ću ga udarat, jebote. Udarim te. Sipat cijel nasal. Pogledajte. Vidite li? Vidite li? I odbiješ nešto. Dobro. I ovdje imate. Isto taki natpis. Nešto Lorat. Ovo čapanje kući. Pa kad bi neko, kad dolazi cigan, odlijepim ga ovim jebote, upasće na gust. Tu imamo, što tu još gore imamo? Ima onaj nije mikroskop. Nego kad gledate zvijezde, Mars 6, evo ga bi. Sad ću vam pokazati. Evo vidite. Znate li sve to? Ovo mora biti negdje. Pošto moj ko se bavi nekim igricama, ovo mora negdje da bude. On meni pravio GTA 5. Daj seraj! Da sereš me! Brate, vidi ovo! What the fuck? Morat ćemo ponijeti neke igrice kuće. What the hell? Šta ti je ovo, Viko? Šta si ti ovo gleda? What the fuck za PC paint? What the fuck, ne mogu vjerovat. Što piše Win, 7. oktobar Win. To je njegovo nešto. O, daj seriš me. O, brate moj. AMOMG. Šta je ovo? Evo još naputana igrica. Prince. Šta je ovo? Italant in Hana. No, pojma. Ovo su ne znam. Win X. Brate, ne mogu vjerovati što je bila igrica. O moj bože. Ovo ima negdje GTA 5. Pitao ga da ponesem kući. Sad da vidimo. Ovo mora negdje biti. Maturska veći.
Uven San Andreas upravio. Pa ovo. Znači njegov sin ima PlayStation 4, oni su u Austriji, ovo je njihova soba. Ovdje on se prije bavio gamingom. Ima je kanal, izbrisao ga je. Pitajte me kako se zove, ja onda vam kažem, ne znam. Onda pokažem ovaj pogled, predivan. Na kafić. Vodim ulicama grada, vi moj tata otišao. Jeste vi ga vidjeli? Vodim ulica. Kao što ste mogli vidjeti, napolju je veoma prometno i sada ja tačno ne znam da imam internet, pošto mogu bi da sereš me PlayStation, a nije PlayStation. Mi bili smo bez para, mi bili smo bez mana, ali smo znali šta je sreća, tako žive gradska deca. Ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno ostavite like, share, komentar, subscribe, sve ljude kad su priliku. Sada znam da neću odmah odjaviti video, pošto ne znam, tako moram. Ćao. Mi bili smo bez... Evo sobi, room tour.